بازارê rojanên Înyayê ku bi meydanka Înyal dihok bernasa. Ji ber ku hemû tişt bi behayekê erzantir ji bazarê li êrê tête firotin. Lewra qerebalaxeke zor lê durist dibin. Ve ji bide hokar ku gelek gilêş û bermayek li hêre bimînin ku bûye cihêdilgeraniya xelkê taybet ji dûr rixeve ji malan nêzîk e. هر کسی که تدوی خود جهل میدان که ول خاص دکانه که بیتن هک بروجه که جی بیتن اما حس کن جه خو باقش کنوش نکا بچن چونکه راستی میدان گلک جها گلک به سر و بره راستی گلش خود تنل بارا فيفيا من شحبي خلقي مش ماجي بقريتن جينجه يا ما خرر لا يا شخصك اي كان دو باقجي باش المالات تبتن چل غير علبتن از فيفي دارم هر کسکی بیت عدك توسا چاو مالا خود پارزتن وی میدان کجک وی شارعی وی جنگجک پارزتن مەخواست ڕێبەریە مەیدانکێ دەینە ئاختن و هۆکارên هێلانە گلێشی بزانین لێ ئامادە نەبوون چ لێدوانە بدەن. ئەو ماڵێن لە دەوروبەرên vê meydankê jî dibêjin gilêş بۆ çend rojal hêre dimînin. Lewra daxwaz dikin layanên peywendîdar xemekê jêbixwin û ji bihn û pîsiya vê gilêşî rizgar bikin. Şevqet Kursad News Duhok.